nećemo sveći s njima i ovo je lepo. Do sad smo prikazivali kočnice sa spoljne strane, a sada ćemo da vidimo merenje, kakva je situacija unosa i tako. Moram da vam predstavim dizalica vaga, koja je sa teleskopima, znači teleskop može da se vadi i da ide na košnice, znači bez teleskopa. Ako imamo košnicu do košnicu u redu, možemo da merimo i krajnju košnicu i tako. Ali dobro. Sada ćemo da uradimo kontrolno merenje, da vidimo od juče do danas koji je unos. Da, sada je bilo medenja. Može kamera da vidi. Snimi. To je to. Malo smo jače podigli. Unos je bruto težina 62 kg. Od juče do danas vaga je na 0. 62,0 kg. Ovdje se radi o srednjoj zajednici. Izvršit ćemo merenje. Još jedne malo jače zajednice. Znači neto težina 62 kg. Ne bruto, ne znam da li sam rekao bruto ili ne. Znači lipa, suncukrut i bela detka. To je to. Malo teža, fali mi visina. Aj popustit ćemo još malo teleskop. Teleskop je s ovim leptirima, tako da nam je zgodno da manevrisamo. Čoveče. U sunce ti jebe, malo ti izmerim. Malo mi zeza visina, a i postolje su malo više. Dobro. 84,2. 85. 80 neto težina, 85 kg. Znači ova jača zajednica ima unos od 1 kg. 27, 85,0 kg. To je to. Od 18. do 19.7. imala je unos 3 kg. I to je sve. To je to. Vagu ćemo, dizalicu stvari ostavit ćemo ovdje.
Evo potrebe da je pomeramo. Sada ćemo na brzinu da pregledamo košnicu unutra, samo situaciju s medom, ništa drugo nas ne interesuje. Bit ćemo brzi, a i zbog snimatelja, ajde prođi ovdje čošak. Prođi u čošak, slobodno. Da se ne botne koja. Dobro. Morat ćemo i da se poslužimo pomoćnom podnjačom. Da vidimo kako to izgleda kao ram. Ram u medištu. Ajde da vidimo još jedan ram, da ga izvadimo. To je sve maltene u fazi poklapanja. Sad ćemo koristimo 9 ramova u medištu. Imamo ovaj češalj da nam ramovi budu podjednaki. Podjednako razmatrati. Pokaži češalj. Ajde da vidimo drugo medište. Dobro. Bilo bi sad najlepše kad bi ovo medište izmjerili na vagi. Ovo nam je drugo medište, ali ovdje imamo sa 10 ramova. Ovo nam je mlađi ram, već u poklapanju njega stavljamo u kraj košnice. Evo recimo za moje kolege, ovo praktikum koji koristi polunastavak. Znači od polunastavka ramić isto stavljamo u medište po 1, 2. U aprilu budu u plodištu, tako da zaperak sa traktorskim sačem isecamo, stavljamo u zamrzivač 24 sata. Dobro, ovo je malo slabije napunjen ram. Ali, znači što više idemo u sredini, nalaze se ramovi iz kojih je izlazilo leglo. Tamniji, topliji ramovi. Ovaj, to je solidno, već se popunjava. Toga. To što se tiče ove košnice, nećemo da idemo niže, nema potrebe da ih uznemiravamo. To je to. I na brzaka ćemo pregledati još ovu košnicu. Samo situaciju u među.
samo sekund, moramo jabukovo sirće. Kad prelazim s košnice na košnicu, obavezno jabukovo sirće i brisanje noža i alata sa kojim radim. Snimaš ti mene malo? Jeli? Možda. Ovdje mi je sad trenutna folija, ali folija koja ima izreze i ventilaciju. Znači izrezi za gornju ventilaciju. Koja je aktivna skoro svih 12 mjeseci. Ova nam je malo slabija sa medom, ali vidimo situaciju. Ima popunjavaju, ali to je sve. Malo do poklapanja. Ovi su krenuli malo da poklapaju. Ali nema da kaplje. I ovo isto pred poklapanjem, da vidimo. Nema da kaplje, tako da je već je pred poklapanje. Sazreo je. Isto ćemo odmah da uradimo raspon. Ovdje težina. Da vidimo drugo metište. Ovdje je već bolja situacija. I ovdje isto. Sad ovo nam je ram sa pergom. S jedne strane i s druge strane. Pošto sam naletao na ovakav ram i vidimo pergu, odmah ćemo ga obeležiti. Isto kao i ovaj ram. I evo ovdje se vidi na ramu zima 14 zelenim flomasterom. Pošto nam je ova godina zelena. I onda tako kad bilo ove ramove strogo čuvamo, ne vrcamo. I strogo ćemo ih dodavati ili u batin prsten ili u gnezdu gdje bude bilo potrebe. Znači obavezno zeleni flomaster zima 14. To je to. Tako da ćemo imati još jedan ram sa pergom. Zima 14 ranije što sam napisao. Evo ga ovdje već. Perga u poklapanju. Sa medom. Što se i vidi kroz sunce. Vidi se, znači ovamo gdje se providi, to je to. Nećemo ih puno maltretirati, nema potrebe. Glavni pregled smo uradili 15. Započeli sortiranje ramova. Svetle na krajeve, tamnije centrirano. Ajde malo, odlično. To je to. Još jednom ćemo provjeriti ovaj češak.
Sad bilo bi dobro kad bi ove košnice izmerili. Ali nema potrebe da se zezam. To je to. Toliko od mene. Sa obronaka Fruške gore iz Čortanovaca. Pozdrav svima. Ćao!